Gusii Stadium mugali toko mnyokigu ngesori toko Nyamira ngaba MCA bonspi iko twaje stadium rero naba MCA 13 ba Nyamira county bamnyokigu bonspi ingati baso stadium mugoro isori bare ba Nyamira nandi ng'abantu bari ba support team ya Shabana mono n'abantu barali ba Nyamira. It's very unfortunate nganto karaba MCA to jaba MCA 13 elected twaje stadium support Shabana aba MCA ba Gusii county bonse munga maite nchena ba Arati bagakale dutu atalenga toraba gusika tuoche twamanya goseri ku stadium Omo MCA ward ya Rigoma nande majority whip the county assembly ya Nyamira aseri tukolia rero ntwenda gari stadium ya Gusii oro mupira namanya goitwa n'abamura baragotebe batumire n'umugabana akurukunga Simba Arati yore magana keroke boundary ngaba Gusii momanyete twagenda court amagana keroke boundary kero twenda court tugateba nga court edita mining ye boundary ya Nyamira na Gusii ere ise town ya keroka kero bangita sana na wana bona renya gitali ngumye toko koronga moroche nbade bandage ochinse mbade bandage ebangita kondenga e boundary ya keroka nyerende kere Gusii Stadium igento na boli neki inchero mugabana Simba achoretu nenji na boncho n'abantu ndete musaba be tolerant gocha saba Gusii n'abantu abamo ngora Gusii gichabe stadium rero abantu ba Simba no Moscow soro bakonya kuramana ekitari egento tageta Gusii ngane timu ya Shabana tutete move go chimotu kiro monto ra aye support na ande gongo sabantu ba Gusii county litukolia rero ntwakore meeting y'abantu ba keroka mwamangera nabo mubea ase boundary era bagaka baigwana bateba nga barutu wa shida iko baredi korase bore yo mena kiba kumuvugo chimotu bate ko inse tia bantu batike chisegechi ekatwenge Gusii gali nande ngori kusende ando Nyamira bari mega yane iko bagotebu kunga tibacha gokora biashara Gusii ng'abantu ba Nyamira bagotebu tibacha hoteli Gusii tibache ba Gusii tibache kanisa Gusii ngatutigari Nyamira eketario egento tutagete kobera Gusii yaitu tutete tobamo nande nere information ndate ko pass ingantu abantu ba Nyamira county Gusii town entune town yaitu entune town we supported in business we supporting Nyamira we supporting keroka na town ine chionspi tutaiti siegi nande to wa maskani Gusii Stadium mugali toko mnyokigu ngesori toko Nyamira ngaba MCA bonspi iko twaje stadium rero naba MCA 13 ba Nyamira county bamnyokigu bonspi ingati baso stadium mugoro isori bare ba Nyamira nandi ng'abantu bari ba support team ya Shabana mono n'abantu barali ba Nyamira. It's very unfortunate nganto karaba MCA to jaba MCA 13 elected twaje stadium support Shabana aba MCA ba Gusii county bonse munga maite nchena ba Arati bagakale dutu atalenga toraba gusika tuoche twamanya goseri ku stadium inje karona so amutu bandu sina vujo aba sigari batagongonya engo saba abantu betu ba Gusii county tikatubwatira namu violence yeye toyetige nanda magana keroka ne chibondo kinde chionspi tige koti ya good time edita maini na kieko gendra maro chesi ya abete busongo igora umote no ro gali town yo gasambu umoto bere myake mengi umote ore gali kesi bisco endo that tige violence titoba ngaba kere to waita to affect ibintu byetu demonstration ntiba tigajibe peaceful to protect peace to ende go chimoto tari bintu byabete igora asante asoba ntegera